Iyang o kasalili main ko. Monat pan patoyang nan sabal madal program and Kairoir Ehute radio program number 8 line Asia tuaw o pwede program mo dapan badaway nan wawa at tungal kay bani ban kubran kala ko eraksyo ko ang Pompeyo. Wow pan kuburan isyunan kan ko. Wow nagilikan nanalang ko nagani ko. At tumal wow toror on kabna oriyawan kabna o ton amat tumal cabinet speaker and legislature o yang amuton ko kusunat kan sound ko pong labalab o yang amuson ko pong kan kay titigan nan palian tiya umotso o nan takan government silu o utak piltak and donpe unsak sang pengelap ko tito ni kalap and donpe o patutila lel kabungamarang Kairoir Ehute ye sabalman donpe radio program eo me uyawida poin sabasangara ko ton pe ira aralap pasampalkan me uyawi te mokmokit nan option kapna o ngai Andrew Stevenson public affairs officer o Miss Swan Ridalador me uya local government liaison officer PIO me ban pakita autaban program and ranwood Irakayo proclamation that Kalok Mepit and Pohnpei ran public library. Governor and Pohnpei, the Honorable Marcelo Peterson, Kamanalar Men Kalok, number Ishak Tuaw Line Walu, Mepit and when Pohnpei ran and Kasampalki Kawawi Public Library Meye ni April Riesha Pona Riyagatesha Tuaw Met Uya Ran Eome Don't pay Kosaneti and Uya Ran and Kawawi Te Bonasa Te Kataman Public Library and Pompeii and then Kasilipak Kasilisap Kriyaw and Soundbar Uyaki Miniminan apali ka school o koborobor ong poitan palian kamarain ong arain mamaur o puegi heuya men kayan mau o kalaute palian kamarain ong aramas koros sangata mema o pillele tilang mapulabul kan ong tatong puk the computer o puede government and Pohnpei o chowa mele and Pohnpei utung waitan sabisen kayan and palian kamarain ong serikan me pulabul all di o aisawat imakareta nintuan manaman me itungalen ki Niyay uya kapna in Pohnpei I kalokita ni April Riesha Pona uya kat Ishak Tuaw and uya ran and Kawawi Pohnpei Public Library. Kalokita ni Ishak Pona and April Riya kat Ishak Tuaw signed kapna in Pohnpei the Honorable Marcelo Peterson. Irakaryaw proclamation te kalok mepit kabinsale dalayan associate church egiak. Niya bang April isa kwalo riyagite isa tuwaw the Honorable Marcelo Peterson kamanalar men kalok number isa tuwaw line walu bakasaneti arain aisaun Pagkayala o pataw kila kabinsale dalan associate church Enrico M. Ekiak. Weki Honorable Enrico M. Ekiak na wiya chowa melelen Wayne Pohnpei kanta ka kaparabanan Micronesia may ibutier ni oposisyu
Ketua Pil Malaysia Kisu, Makabil Saledarlar ni April, Asia Riau, Riau Asia Tuau, o Boyaki Honorable Enrico, M. Egiap, Both Kitar, Mailin Chak, Egiap, o Iratumalen ki Yer Seri Limman, Neira Ugat, Pil Tumalen ki Yer Seri Kai, o Boyaki and Honorable Enrico M. Egiapa Tungal Warak. Serikan Panainay o Kampakabakan Uyamamaur o Boyaki. Nan Ansaun Amamor, Honorable Enrico M. Egiap, Tungalan kita ko kasampan toto. Sama way me sansal niya Tungalan kita sangon pugokan nan government lab in a besem, local government nan Tonpe, o makayo karan kecil mangi niya uyalar associates nan Molentana Pilila and Bombay, Metapta Augustisha ke Uyakadesha Kwalu, Lelaton ran me a Kapinsale Dalani, April Isha Priya Uyakadesha Tuau, o Pueki Kapinsale Dalan Enrico M. Egiap. Karatar Patro Laut, Insensuat me Panainay, Kambakabakan, o Tron Ponpe Koros Sabulmanki, o Pueki, Einan Konong, near Uyakapina and Wayne Ponpe, Yen William de Koros, o Peusha Sabulman Ponpe, Tokela, o Patro, Kila, Patro, Ong, Panainay, o Kambakaban, and Enrico Egiap. O Aisawati Makareta Nintuan Iratikitikeo Line of Bugariao and State Law Number Walu Lee Line Rieshak Line Ishak Shidu Ngai Marcelo Peterson Governor and Pompey Kolokatar Korosman Pompey and Sabolmanki Aisaw and Kasampalki o Patau Kila, Kabilsale Dalayan, Mr. Enrico Egiap. Nintuan Ruasan Iratikitikeo, line of Wano and Title Eo, and Pugan Kosonatan Pompey, Plaikan Pompey, yang agi Plaikan Kapumentan nan Waikan, tan abdiang na lugabat na narain ran Asia. Puyan katete ni Melel, ranwat, Isainer o Patawanonger Silen Bombay ni Ran Mesansal Metropolitan ni April Isakwalu Riakute Tuau Sign Kabina Peterson Kapian Men Kologwat Pagataryang Song Kabung Labalab and Bombay o Speaker and Legislature o Atungal Warap Mrs. Maylin Cha Irakasilu, Executive Proclamation Takalok Mepit Kabilsale Tala and late Senator Michua Daniel. Pueki Honorable Michua Daniel me Patawan Ibtiar Nichun Riesha Puanau Kit Tuog Pasak Silu Kabilsale Tala ni April Riesha Limau Riagadesha Tuau o Pueki Nan arain par toto Nana Mamor Honorable Michua Daniel Padawan Papa Aramasan Pompey Ki Pugo toto Mayangaki Padawan Uyalar Aman Legislature Nia William Wayne Kitchen and Legislature O Pil Uyayar Lukan Malap Nan Governmental Kitty O Puepi Honorable Michua Daniel, Uya Aramas Kaiten Mamal, O Wound Manren Peliakan, O Nana Tungal Kosan, O Puepi Michua Daniel, Kabilsale Dalar, Atungal Pot, Seri Isiman, Kanene, O Kambakabakan, Mamorcha, O Puepi, Koros Aramasan Pompey, Patron, A Pot, Seri Kan, O Banana and Michua Daniel,
Tungalen ki Pato Loud, Loloit, o Insensuot Kila, Apabil Saletala, o Ansawati Magareta, Ibatawan William di John Bombay, Nintuan Ayuya, Acting Governor and Wayne Bombay, o Kapil, Shawalman Wayne, Way Aymalu, o Pakela, Waki Irasho Kasikbawat, o Warak Serikan, Panaynay, o Kambakaban Michua Taniel, when Kawawiyan Michua Taniel Kabilsale, the Laplag and Bombay Chorus, Pan Abtiyaw na Lukaba Chapta, Sang April, Riesha Kwano, Lel, April, Riesha Kwalu, Riabit Isap Tuaw. Kisan men kolokot pan pagkataryang panaynayan Michua Taniel o legislature katuwapa. Acting Governor Oliver Sailam ni April Riesha Kwano, Riabit Isap Tuaw. Tayo administrative order that Kapina Kosantian Mepan Via Acting Director and Kanban Kamarain. Ni April de Sapsu Paring de Saptuaw, Kapnan Wayne Plompe Sanda Sinduko, the memo Mekapese, on Carlos May Theater Mr. Pressler Martin, when we are Acting Director and Kanban Kamarain. Ititawach itawaner Posonnet and Plompe, Mesansan Pan Irachvichut line Sarah Limau, and Tidal Tuaw and Puan Posonnet and Plompe. Mekosantian me Aramasamen me Pachowan Titar and we are acting the Williapen count on Lepinanso when Kachangawe Kanta office the agency ban Opsan Kapina, Pan Wiyap Kon Williape, Sochiman Taulila Ran Wanesak. Ripwepi Titan Mowe, Lele Ran Wanesak, Imakareta, Mr. Pressler Martin, Mawud Itita, and we are acting director and Kantan Kamarain on Lepinanso. Itita Wech Kosantier o Chapta Manaman, ni April Riesak, Baryak Tisak Tuaw, o bandem ni Chun Esakwadu, Barlik Esaktuaw. Tanso Makaunan Kantawech, Banditita o Kamalamanla. Carlos and Eupene o Sawasan Mr. Pressler Martin, Ong Puko Kapwech, Watotok and Kapweta, Nanarain Ansome, Epan Wiwiaki Waliepe. Irakad Mao, Sapalmen Kapna Sailok Lang in China. Ni April sa Kwanu, Bakit sa Tuaw, Kapnan Pompe, Honorable Marcelo Peterson, Sainlar Memo, Taxilcon Kapese, yung Ong Kanta, Office o Agency kan, Makapese, Ako Santim Pwede Pukon Kapina, Ong Karyang Kapina, Pwede Ako Santian Salo kan Puko, Ong Wayne China. Kasapulta Pwede Puko Watch, Chaptama naman ni April Risak Silu, Bakit sa Tuaw, Led May Eo, Bakit sa Tuaw. Tananarenan so yo, Makapna Peterson, Kanso Chapacho, Tumpe. Ni April Risak Silu, Bakit sa Tuaw, Kapnan Wayne Tumpe, Honorable Marcelo Peterson, Pacho Tasangar Tumpe, Pwekiduk na Uyawiyongar Kapnan Tumpe, o Senator Aurelio Chua, Chairman and Committee and Bayan Way na Legislature, na Waito ni Embassy in China, the People's Republic of China, PRC na FSM. Kapnan Peterson o Senator Aurelio Chua, Pachoyak na Wayne China, Wiran Yang Chuwaita, Mijim Lapyo ang Kakailakan Minimin Pene, and Way Down Chikan o Wayne China ang planning project kan Mepan Kakan Sawas ang Kirtan Bayan Way. Irakawano, administrative order, then Kapina Kosantian,
Mepanut we acting director and kantan staff. Di April sa kasu parit sa 12 kapna Peterson sa ilar nemo taksid ko ang kapese yo o katarong kaunen tadi kan o wasakonem chikan may tiatar walet Elias Penut we acting director and kantan staff. Kapna kasaleta me itawan Konstantin Kosonet and Wayne Pompe mesasal pan irachichik line serad limaw and title 12 and bukan Kosonet and Pompe. Makosonet yer me aramasamen me pachawan tita and we are acting toward Japan kaum ang Lebanansu puen kachangawe kanta office agency yo panopsem kapna so Japan tau dia laran wanesa. Erpueke may tita mower aleleran wanesa imekarata Mr. Wallet Elias may tita kap and we acting director and kantansa ang Lebananso mesansan. Mesansan menenitita wach Jetar ni sa kwanu and April o banlen chu ni sa kwano riefte sa 12 tanso makaw ng kantawach panitita o waleti kamanaman. Nakasanti wach kapna Peterson Becky o kawait challenge miniminyang o uchung Mr. Elias na kowach wek totokan kakwetan. Irakaisu Kasapulan Puko. Acting Governor, the Honorable Reed Over, Sainlab Sindikoan Kapese, ang Department Office o Agency kan Nakapese Ititan Francisco Celestine, Puen Miawad Japan Executive Director and EPA, Mr. Henry Susaya, Sangay Prade Risa Cueno, Priagte sa 12, Led May sa Limao, Priagte sa 12. Irakawalu o kemsatlan ren. Takairang ranen Sus Lap and Wayne Pompe. Opsen Sus and Wayne Pompe. Men kachamanti John Sus Carlos and Paywech. Mesapal machay Sus Lap ang seran kapna. Karyang kapna o puinang kukosan na takan. And Wayne Paganan Pompe. Namiyawin in November Risat Isak Riau, Target Isak Tuaw. Sumpong siya wano luwenti sa match dalang ranen sus. Kung kailangan sa wasan, Kairoir ang rail sa suskan ng Wayne Pompe o Masligan Pompe. Iran kachamanwan sa Election Commissioner Emilio Eberian. Match kan sa kala Kairoir radio program ng Baysat Nanta walu lain sa tuwa. Mamya sa pulmumiran kay naman to muy iran kalalapa akong kakachin malpe tapachawan nakar telepon ng peslu riyaw sero riyaw limaw isu sero tamen peta kar telepon ng office kan makrin koki ewe uroralakan mesansaler ng program watch. Sepaki ko yan pilyang teach na Nelson program which naban po tumur kalangan o kasilelya.